Ngiyabingelela bakwethu, nginibingelele enhlala ngasezasi lo nibingelelayo Siphumelelo wakaMbhele osebenzela phasi kwethimba le-SP Media TV. Bakwethu ngiyanamukela ngezandla ezimhlophe ohlelweni lwethu. Sicela ukuthi uma uqala ungena nje usubscribe uphinde ulike, kanti kuyosithokozisa-ke nokulike kwakho, uphinde futhi usharele ilinki yethu. Nanti-ke udaba esiniphathele lona endabeni zethu zanamuhla. Bakwethu sizokhumbula la ukuthi kuke kwaney'ngxabano ey'nkulu ey'susa ukukhuluma phakathi kuka-Dr. Khehlelezi kanye noMabalengwe, sekuze kwangenelela nezinye inyanga, sengingasho-ke oBhaka kanye no-Dr. TV. Kuningi-ke bakwethu sokukhulunyiwe ngazo iy'nyanga lezi, kodwa-ke engicabanga ukuthi udokotela uNyuswa useveze ukuthi konke lokhu kuzodlula. Kanti-ke udokotela uNyuswa amavidiyo wakhe bakwethu agcwele iy'nkundla zokuxhumana ekhuluma yona le ndaba yokuxabana kwezinyanga. Uthi-ke bakwethu ucela ukuthi lolu daba lulungiswe ngoba lento iya kude uma ethatha ukuyibheka, kanti-ke kunabanye abayizitha esebengena ngayo indlela yayo le ngxabano, sebekhuluma noma yini, kanti-ke lokho akulungile. And uthi-ke akekho noyedwa umuntu onelungelo lokukhuluma noma ngabe amaphi amazwi kulaba bobabili, uDr. Khehlelezi kanye noDr. Mabalengwe. Kanti-ke uthi abantu bakhuluma noma yini nje, abanye babathatha ngendlela yokubajwayela, kanti yena uyabazi. Kanti-ke okunye akushilo udokotela uNyuswa, uthi-ke abantu abayeke ukukhuluma noma yini ngoba njengoba lo daba selize langenelelwa yibona nje umuntu oqhubekayo ahlambalaze izinyanga negama lezinyanga, bazomthathela izinyathelo njengoba esesho ukuthi-ke udaba selize langenelela nawo somatekisi. Kanti-ke udokotela wethu uthi uyaqinisekisa ukuthi lonke lolu daba luzodlula, abantu mabehlise amaphaphu babeke izinhliziyo phasi. Ake ngibonge.